embassy jet party ki brio ke badan ka jing ye ijat ning sampang kata kata ko ai ka ka bakra ngaro ngaro kunta mata ngan sembe ka pisan ai mano manoro ngan sembe ka pisan man ai au biu ke ni ro kam phe handrai ka ai ka bangan jet pat ngan jet ye utau brio ne kata ka brio ki badan ka jing ye ijat bagi ra ban wan ra ka jing song sangai hala ka jong ka jat brio ka jala ni bro ko nama la ka ni ka sot ka pemerintah Kapala bam dak ispak ron. Naga benta ka pisa juni ipat ba. Lada ka ni ka sarkar ka nang long yang benta. Lati kina hero bangin salong kimrao. Ngin mas ban long breu. Ngin salong kimrao. Namal balai. Lada ni phai ha ka breu kum ka RTI ka bangiyo. Lingba ka ni ka pandemic expenditure. Jok ka ni ka jingwan jok ka ni ka club COVID-19 bong no. Ipay kum ka Manipur ka pelun tangru pokron. Ipay ka Assam ka pelun nyopo agron. Ipay kum ka ki jala ba pero ki jala ba he. Ki pelun pon pala na ka sispa san pokron. Ka beling ba ka long ba jala me ka ya ka jingke bangiyo ta. South pa san bo prakron ka pelun. South pa san bo prakron ka pelun. Sano? Atau yang kena pisah obrak risto pa Manipur dengan NPP. Ka political party ka basensyal ka sarkar ka janga ba ka jongti mentani klam yo show ya ka sarkar janga jongti ngilayo ya ka government ruling by the political parties kadai ka sarkar ka basensyal ki political party ki persamban shimno ya ka pisah ka janga ba ka jongti banlek patang pelot sa kiway pan ki jala banekon election nak benta kiway pan ki jajun rio amso banwanra ya ka development na to ka jala ka jangi man lai way pa iway bangin yo ka jingba Ngimi isu yang development, ngimi isu yang kaya ganti apa? Kan sebagi naik, kan sebagi pahit, kan kicing pensada, kicing mampu dah niat. Seron macam ni sumpang tangga donor, ni sumpang tangga mensir, ni seroto, bangilong longwer pada kasih kan sebagi niat namar balai, ngimi isu yang ganti apa? Mentala lagi orang apa ki?